Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bektin roi nei la mai thandiu dare asai June tarik ru na chakyu kum singnei na chui na pungu the Gaanphiu Mal Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong June tarik ru na tachat dharti aba janjatia Utkarsh Abhiyan Campaign Guikhanliu Community Hall Tamenglong Khao District Administration Tamenglong ri lang na tatkai kan the Dutch Qua campaign te government services kani scheme azu hai ching khoba mai tribal mai kuai khau ti guang tang in thui lau khang tap mai sina ta kai kan chongi mi program khau ka zau kan mai department nun tai agriculture social welfare fishery horticulture and soil conservation Canara Bank Tamenglong branch integrated child development services cell Health Department, Ayushman Bharat, District Industry Center, Veterinary, Election Department Tamenglong, Public Works Department, Tamenglong Forest Division, Handloom and Textile, Diaso Tamenglong, CAF and PD, STO Office Tamenglong, DIT, DIPR, Khanibai May Department Azu Kazao Kane. Dutch Qua Campaign Kotai Autonomous District Council Tamenglong Chief Executive Officer, Katsamthai F. Gangmai MCS Tamenglong STO, D. Medinbui MCS Tamenglong Sub-Deputy Collector, Savio Daimai Khani District Level Officer Azu Kwang Kazao Lokani. Campaign Kotai Mansai Azu Khang, Pulling to Urea, Pesticides, Insecticides, Bankwari, Shuttle Tribe, Domicile, Birth Certificate Kasiam, Laukhang, Khani Bai Mekagenai Milk Services Azuti Laukane. That's why hai June tarik ru na pung khotai ka hau kan chongi kum na tarik tamru June kum singai na chui na pung ngan hai nam ka bam bai khautat na tat kai bam puni. Infal June tarik ru na tachat Manipur khalat lu rikuk mai ariuba mai lung khau economic crisis sai nai na bam thi Mida ka government Ajay Kumavala rate central government ka special assistant grant dangka crore chingkhat tilaw khang nai kan the tuna lumnu ma report akhat reti thai kan the report helai na governor rate dangka crore phaipung daw high pension backlog clear sukhang khani security expenses suk inthan khang propose sukan jongi tuna ti thai kan ni kumna finance ministry ri nai bam rai me projects azu ko tai additional funds dangka crore phaipung high capital investment kum singai ni china pung china juru ko tai special assistant sunati hab khang approve Sulaubami to Sakane. Manipur government may bu kautai Finance Minister Nirmala Sitaraman ta alamna Manipur ko economic crisis naiba milam ko min na salaukan jongi to Sakane. Manipur khalat lunai gong kamri essential commitments azu gong tang magnabami milung khautai pension senbam tipat intui ngamang mai salaries ko intui na tingamang mai kazabami governor to pension backlogs among haidangka crore pai rup tangbam the to Sakane. Inbu na state tax revenue collection haiting kum khat khang swang gong raw kani kum na relief le law enforcement efforts kau crore phaitum high ministry of home affairs reimburse sudat kang naibam the to Sakane. Reports silaina Governor Ajay Kumavala redangka crore chingkhat grant hai special assistance sunati lawit hai pension backlog su inthan nupni kani security and internally displaced person nun kang relief measures kwai jawsi nupni tuna hi kani kadai suna hill district how central sponsor schemes kani rural development measures kwai hai jawsi ngam nupni tuna sakane urban local bodies kani ADC election tatkai datmak mai rui runapung finance commission bang khau crore phai churuk chuina chikiu daw hai la taw magnabami tuna cham deri ti thai kane Tamenglong June tarik rut na tachat World Blood Donor Day kum singnai chuina pung tongduan akhat suna June tarik rut na tachat nung District Hospital Tamenglong khau blood donation camps District Health Society Tamenglong bang khau nai mai blood center District Hospital Tamenglong rit lang na tatkay kan the mi tong blood donation camp tai blood connects us all share a blood donation save a life to my team khau tatkay kan ni Chamla Mikau Dr. G Maja Chunglu CMO Tamenglong Re Sakan Mikau Mitong blood donation came Lungning Dai na Zai donate Sugwang Mikweta Chuan Kui to na Sakani Tat kai kan may blood donation came high June tarig na paday kum singin chui na punong observe sukan may World Blood Donors Day tay tat kaluan kay dat may suna langlaw tungi to na Sakani CMO Tamenglong tarig wang ni may Tarig na pong August kum singay ni chui na pong khao Tamenglong khao mega blood donation came tat kay khang chamrang subami mi tuang ting mi khao tay mansay gway ri zay guang donate sulaw gay na mansay panti kan may khao kadamla in samlaw puu to na sanghoy kane mi da khao tat kay kan may blood donation came khao tay unit chui daw thu guang tang lawi to na ti thai kane Guwahati June tarig na tachat London tat ni my Air India Ahmedabad khao kra sukan may khao kasaw kan may cabin crew lamnun them singsong ton DNA test result in pang kanthi kum na katwang identity confirmed su the to na June tarig na tachat witness si khao ti thai kan the lumnu may cham thilai na authorities official nun rui lamun them kai khut may le to na witness ti law thuan rui
ariu na kage nai mai che chang loi lau kan the tu na sakani kumna civil hospital amidamba tong authority nunri ma ka mai singshong pum tai ke khut mai khang insin lau kan the tu na sakani mi da khau kang pukpi manipur khoi in kham mai thai bai tan khang chamdan ba mi kai khut mai tong sor se lai na thai mai pum tai dimapur khau asai lau thuan phung pat thuan pung the in taw suna thu kapum ta mi deba tong hospital kholo bomi tuna sakane singsom pum ta cookies students organization sadart hills redimapur airport kho guang ariu lana national highway kanai khore kangpok pi phungguang ni tuna sakane kangpok pi tang committee racing song pum phungguang megan khau candlelight human chain ka siapna in khap mai chakhwang sulau khang plan subam the Infal June tarik rut na tachat Manipur Police rating kum tam rut na padai tak mai pu social media kho Bisnupur district le Churchanpur border kho tamai kap khiam dat bam the tuna hi ku lo me zang nim kan the ka khoi nai mi pu tai Ravi Kanta konjen bam tuna kawi kamai ward number 3 maning lekai Bisnupur district kho lungbam me pu wi tuna police tong statement ri ti thai kane Ravi Kanta konjen bam re June tarik rut na pu nung tai Facebook post kho Fubala Bisnupur district kho tamai kap khiam bam the tuna hi kan tongi social media kho hi kan metang police re investigation tat kai kan me kho tamai kap khiam ka mi to ma ge tumai thai pa da de khari security forces border area kho bamba menun rini Kuki militants le tamai kap khiam kan metong cham hai ma ge tuna verify so that kan tongi mi da kho Manipur Police Republic way kho thai in than mak me cham hai social media kho tikuma khang zang hoi kani thau ku mai re alat me cham tiku mai mansai goi ta ti aluang alam lo mai tong na ye thai tan mai legal action la pani tuna ti thai kane Abif June tarik run ta chat Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ri Israel ru khau ri kai ka hau the tuna ti thai kan the mi tai taran ri hypersonic missile launch suna Israel ta take su ka hau kan mitang ri ye Israel ri irony territory khau air strike hai katwan na tat kai kan chongi kumna air strike ri mansai phai nai chui na padai thai tang kan the Israel air strike khau thai kan me pang khau tai senior military nun nuclear scientists kane civilians nun ka zau kane Iran ri Israel ta attack su handat kan me khau rawngan mansai chui na padai thai kan the mi pang khau tai into mai khani allow nun ka zau wi tu na Israeli official street ti thai kane Israel le Iran ri hai ri kan di ka pum khau lung gai mai tinai lo na bam the mi lung khau US President Donald Trump ri Canada khau G7 summit ka zau bom mai tai ka zau suak mangna handat kan the tu na sa kane Trump ri Canada in pat loma khau US ri Israel ta ma chuang ba mi kumna Tehran khau lung bam mai kwai ta kuk mai ariu bam nu wi tu na warning ti kan the khani Tehran khau ri ka bam bai thang tat pat khang advice sukane Iran ri han kan mai tai tat kan mai Friday nung Israel ri Iran nuclear khani military bamda sukasi khang karam kan mitang ru ye Tamenglong ting nai luan tun ngai bu tarik rut na ta chat kum singnai ni chi na pungu lau thon kalan ting zin sing bang ting rai na ye tun ngai bu tarik rut na chikyu kum singnai ni chi na pungu lau thon kalan ting zin sing bang ting rai na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re ka ngan ma nga thon ku wi asai khung tu cham hai khau ringal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ko thei